Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin patgan mi adumdumngeg. Ti surat nga inta ikan biag ita ket inpatulod ti pagayam a nagpailinga di tinagan a Mariel, manipod probinsya ti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, adda kaayan ayat ko, iso ni Larry. Makunak nga awan parikot iti ayan ayat mi gaputa suportado da kami met tinagsinumbangir a pamilyami. Agingga a napagnumwan mi ti panagabrod ko tapno ti kunami ket makaornong kami kuma para iti masakbayan ti buklan minto a pamilya. Ditoy ko nga rodan arugyan ti ag salaysay. Hello, auntie. Hello, balasan ko. Kumusta ka? Daytoy, okay lang mat, auntie. Nasayaat nga ron no kasta. Okay, kumusta mo't nga iti panangilakad mo, iti papeles mo? Nalpasan auntie. Nailakad ko mat dagiti importante nga ilakad ko. Nasayaat nga ron no kasta. Iti kasta makaumay ka mat ditoy. Wan, auntie. Masigurado nga iti saan nga agbayag, ada akong dita. Wen, tapno, adaman mo tikat katwa ka rumwar tunggal ag day ofag. Wan, auntie. See you soon. O sino ti kasarsarita min ti cellphone ni tayo, Mariel? Kwa, ni Auntie Ella. Nagkumusta lang, may papaniti pa nang ilaklakad ko iti papeles ko. Kasta ka di? Ay mo nga pweso. Kumusta mo ten, ti ilaklakad mo ang papeles mo? Nalpas ko amin ng Larry. Sapay la ko mga rod, tayo tisan nga agbayag. May schedule mat ti flight ko. Oh, apay ngagsanay ka kasta. Pampanunutak lang amin ti ada yung kanyak no bilang lahat. Unay kan, italaang daytoy. Ken may sa, para matlang iti masakbayan ta daytoy nga ramidak. Sa bagay mo't katia. Manulaang matatawan ko iti abroad. Agin nanos takit di. Igad tatiag trabaho para itibuklan tanto a pamilya. Ay, naimbag ka pa'y friend. Tani, maka-abroad ka mo to. Wenchina, kamaudyanan na. Nasungbatan matan tinabayag nga ikarkararag ko ang makabrodak ko ma. Naimbag man. Ta si papalubos latan ni Larry, maipapaniti dayta. Wen friend, anya ngay nga rod. Saan mat ngamin nga umdas ti sweldo dito'y Pilipinas? Nang runa itakat nangina aminan amagat-gatang. Ay, puno dayta, friend. Ure ag trabaho ka, di 24 hours, kurang lata ti sweldo. Wen nga rod, isong anong sakpay lang ti umadayo. Aginanos kami akan ni Larry. Ay, kawan bara nga, no makaurnong mat, iti pagnegosyo na. Iti kasta, iti panagawid mo, ang kalaysa kayo matan. Wen nga rod, friend. Day tapat lang ti plan-plan wen mi. Sapay la kumaa, takas tanto ti mapasama. Nagaragragsak ako unay ka anakan. Ay na, nakadanon ka matlagan dito yung Hong Kong. Wen nga rod, auntie. Kasta akmat. Maragsakan akmat na makakita kada kayo. Kahit, kumusta? Ayos lang mat, auntie. Malala. Aginana ka pa, Iwen. Kabayatan ti pa naglutok iti kusina.
Awan pa'y nga may dagiti boss ko, nga agbalin mo't na boss mo. Marabyanda. Kasta ka di? Wan, iha. Iso nga, inaldaw, adagiti laang mo't bakit kinlakay ti kadwata dito'y balay. Malala, aginan ka pa i-message mo ni Larry nga dakan dito'y. Wen, auntie. Manong, itaalawas ti exam mi. Katinas ka na makabayad akit tuition fee kita wano inton bigat. Sana ka maka-exam mo, sana ka nagbayad. Sa pa'y nakais-istriktuda. Kasta ka di, manawaron ti masapol mo. Oray 12K manong. O sige, nabigat kan ton ngagbayad. Rumwarak inton madamdama tadamat lang nga tanga ki Ili. Agi withdraw akton. O sige manong, nagyaman ako na Mariel, adaman lat kayat ko asalud-sudan kin ka. Anya day ta, auntie? Awad ka di pa'y ti plano yu kanilari nga kalaysa. Ha? Nabayag kayo matan nga agayan ayat, aga maging gaita. Agayan ayat kayo pa'y laeng. Madanon tulat ta, auntie. Saan pa'y nga ita? Naku na nga min ni Larry nga urayan na pa'y makaturpos ni Harold nga ading na iti kolehiyo. Kasta ka di. Wen, auntie. Maawatak mat. Gapo ta isulang mat nga rod tinamnamaan da. Sa bagay, apay anyat year nan ayat ti kabsat na lalaki. Second year college, auntie. 4 years di course na. Iso nga, agoray kami pa'y ay iti duwatawan. Kasta. Husto ah. Apag isunto inton malpas ti kontratam ditoy. Wen, auntie. Barang makaurnong kaming tumatan iti aramatan mi nga galaysa. Hello, Mariel. Oh, hello, Larry. Kumusta kan? Ayos lang. Kasangsangpet ko ang naggapoy ti trabaho. Sika, kumusta? Daytoy, mailukan ka. Ala, di ka madanagan. Manulangan na bulan, makaawid ka maten. Numapalin la ko maapapartakan ti aldaw. Inaramid kon. Ha? Sika, kitdimit. Malangarod, aginana ka nga rudan. Tamang isaganak iti pagtigos dagiti alaga mi kani Auntie Ella. O sige, agan anad ka ditawan. Ti vitamins mo, saan mo aliplipatan? Wen, agan-anad ka mat dita. Bye. Bye, Mariel. I love you. Ay na, nagbiit ti panawan anya. Wen nga rod, auntie. Kasla kaano lang, hindi ka umumay ko dito eh. Gamni, manulangan abulan. Makabakasyon ak tumat ta di Pilipinas. Wala, sigurado ang mailiw mo tinkin ka na Manong Ramon ng runa ni Larry. Wen nga rod, auntie. Apag iso nga iti panagbakasyon ko. Iso mati panaggraduar ni Harold nakabsat na. Oo, nasaya at mat na agradwaren. Tapno, planwen nyo matan, ti para kada kayo. Wen nga rod, auntie. Nagbiit ti panawan. Kasla kaano lagi din tulod na kay di airport. Gamita, andakan dito Pilipinas. Wen nga rod. Kasla kaano laang ididamok ti mapanidya Hong Kong. Malakip ko dagiti sleepless nights ko. Gapo iti hiliw ko kan ka. Sana bale, tandakan. Nakaawit kan, kat agsangsangutan. Wen nga rod ah. Ayon gayam. Dagiti kakabsat mo ngay. Awan da pa'y. Kanakayon damat na marabyan. Nangrona ni Harold. Makumikom da siguro nga agad-adal. Kasta ka di. Awi sa minton bigat ija balay. Tadamat basit pagsasangwan tayo ijay. Ay, kito na. Sigurado nga umay tagijay.
Uri dagiti kakabsat ko kat mailiw damot kan ka. Kailiw ko matida. Iso nga ibagam, taumay kayo ijay balay. Taagbabanding tayo. Ay na! Nakaragrag sakak unay ang makakita manunkin ka, friend! Kasta akmat kan ka, Sheena. Ala, pasensya kan sa anak-anak ka umay, idi ka sangsangpet mo. Amumutan, busy ako na iti trabaho. Maawatan ka, mat. Unay kan ayan. Oh, ayan nang iti pasalubong ko at chocolates. Agin na nakapay mata. Sakbay nga itad ko ti pasalubong ko kan ka. Ay, excited ako nga ro. Amumutan da ito'y gayam mo, friend. Saan ko nga afford ti gumatang itingingin naan na chocolate. Iso nga urayik latan at itad mo. Alawan ka di. Itad ko inton madamdama. Ay, wag gayam. Damag ko. Naggraduaran ti kapsat ni Larry iti kuleyo. Long table Ah? Sika talaga. Katuan mat. Saan ka di? Urayan laang ni Larry ang makaturpos ti kapsat na. Oh, kita mapanon titawan, friend. Mano titawan mo. Kan mano mo titawan na. Iso nga kalay sa kayo kit din. Sakbay ka ngagsubliman na ni di abroad. Larry, Oh, kaslada kayat mong ibaga, Mariel. Anya dayta, ibaga ma. nakagraduar matan ni Harold. Kayat ko lang amaamuan, no anya ti planom, may papan ka data. Ti kayat ko asawan, ti pa nagkalay sa ta. Kwa. Manumatan atawan nga gayan ayat ta. Kat awan mat pare ko ti tinagbautan ta, saan ka di? Kan manumatan na panawan na nagururayak. Mariel, Oh, apaya na pauli magkamatan, Larry. pasensya ka kuman nung nagkariak idikan ka. Akal pasan ti panagturpos ni Harold kat agkalay sa tamatan. Anyat kayat mo asawan. Amok ang maawatan nak iti daytong ibagak. Naskan kami na pagadalag pa ni Luisa. Sana bale, ta manulang matan natawan kat makaturpos matan. Anya, Sapay la kumata maawatan nak. Madaron tulat ta ka di ti panagkalay sa ta. Saan tamat nga agap apura? Saan ka di? Larry. Sapay la kumata maawatan nak, Mariel. Amumatan. Ngawan sa bali at tumulong iti kakabsat ko. No di siyak lang. No siya may sa awan mo't kit iti parikot, iti panang tultulong na kadag iti kakabsat na iha. Agam, panunutin na mo't kuma, ti para kada kayo. Mapanin ti tawan. Lumakay kan bumakat kayo, saan ka di. Wan nga rod, auntie. Jakman amo ka ni Larry? Ay, unay ang tikayan ayat mo. Apay, di na nga tama panunot, asaan kayo mo't nga umubing. Dahita nga rod kat, Auntie Ella. No may papaniti kakabsat na, tumultulong hakmat. Nang runa no may papaniti financial. Ala, ano sampay lang ti aguray, iha. Sapay, naku na, mas second year pa lang ti kapsat na babae. Apag isuntumanen, numalpas ti kontrata, nubilang laag. Ay, kayat ko lang mat ngagsimpa kami, Auntie. Tamin tayo matababae. Kayat kan deserve tayo ti Michael Liza. Kan madaan itinatal na pamilya. One man. Sige. Pagsaritaan nyo day taan na saya at iha. Kasaritam tinobyo. At iti allowance mo, aning ko. Agyaman naklaon ay Manong Larry. Awanan yaman na. Tinapatay kat igaid yu ti agadal. Damag ko nga dakaroon ka ayan ayat mo. Ha?
Saan kayo parparita na maki-boyfriend kan maki-girlfriend? Ngam ti panagadalyo kumapay ti ipang pangruna yo. Wan manong, awan ti pagdanagam. Anya kalakit din aya. Agyaman ak no kasta, ibagbagak na ito'y, gaputa para matlakada kayo na ita. Ay, kasta gayam timbaganakin ka? Wan friend. Ay, makapasan na ay. Agor urayak matlakit din iti mano atawan. Ngam ita, kasjay man ang tinakuna na kanyak. Unay mo dun ni Larry? Nagsakit a panunutan. Akas laawan plano na para kada kami adwa. Ay, friend, saan mo't siguro kasta? Ay, barang makapagturpos ti kabsat na babae. Kat panunutin na mo dun, ti panagkalay sayo. Sapay la kuma, Sheena. Kat sapay la kuma, tamauray ko day tagon daway. Apaya kasta tilang nga, Mariel. Di pa na minsan, kas lamadmadlaw ko, aglaladot ka. Kukwa. Awan, auntie. Ay, usak laang. Apay, adda ka di parikot mo, iha. Awan mat, auntie. Iliw ko la siguro kadananang kantatang. Malala. Saan nabalik ta? Rumwarta intong day of ta. Tapno mailiw-liwag mo no anyaman day ta. Ken maisa, manula ang inabulan ti Orion ta. Makaawid ta man ni di Pilipinas. Wan man, auntie. Magankit di mo't no. Ada parikot yo ka ni Larry. Ha? Awan, auntie. Sigurado ka. Auntie. Diyak ngamin amo. No kasanok nga ibaga ka ni Larry ti pudno. Anyat kayat mo asawan, iha. Diyak man amo. Kaslain inot mo na mapukpukaw ti panagayat ko kankwana. Anya? Dahita ti pudno, auntie. Kat parikot ko ita. No kasanok nga ibaga da ito kankwana. Hello? Hello, Mariel. Nasaya at magtasinong batang tiyawag ko. Hindi pa na minsan ngal daw nga umaawag akin ka. Ngam itala sinong batang. Apay. Ada ka di ibagam? Ha? No awan na patag nga ibagam. Putde kon ti saritahan ta. Ado pa niya minti aramidag. Anya? Apay nga, akas takamatan, Mariel. Apay. At ka di mali ang naaramid ko. Agsarita ta kumapay kailiw ka una yun. Ado pa'y ti aramidag ko nakmat. Sige, bye. Ading ko, kumusta kan? Nasaya at latamat manang. Kaano ka pa si Mangpat? Kukwa. Idi na pan payalawas, Luisa. Kasta ka di? Apay nga, saan ka mat nga may maijabalay manang? Kukwa. Mabit lang.
Masikog ka? Wan manang, naimbaglangan at nakagradwarak pa eh. Sayang laeng, tasaan ka naka-attend iti graduation ko di last month. Wan nga rod, kaawawid ko mat ngamin. Sana bale, tinapatag kat nakagradwar kan. Wan manang, umay kantag pa siya rin balay. Iti kasta, makapagbabanding tayo manan akas iti sigod. Nasabat mo ni Mariel kunam, Luisa? Wan manong, itay laeng. Nakunana kanyak, anakasangpat pa idi na panalawas. Aniya, apay nga taasaan na ngayon pakpaka mo kanyak. Kan, awan namin kinakit-kita iti Facebook post na. Ang nakaawi din, isunadyak matam mo. Ay kat sarong karam ijabalayda amanong. Sigurado amadanon mo ijabalayda, takaw awid na. Wala din ko. Talaga mapana kita matlang. Masapo lang makapagsarita kami ka ni Mariel. Amwag, no apay adi na imbagbaga ti panagawid na. Nagawid ka gayam. Ngam, saan mo man lang impakpakamumat kanyak, Mariel? Lari, Anta ka di parikot? jaka mo. No kasano nga ibagaktan katipod no, Lari. Anyat kayat mo asawan? Awan ti panagayat ko kan ka. Napukawan anaming pinsan, Lari. Anya ka din dahi tangay pagbagam. Pudno tinangag mo. Napukawan ti panagayat ko kan ka. Nabayag anagurayak. Ngam aging gaita. Kaslaawan mat planong para kadata. Mariel, Iso a pasensya kan. Ngam waswasan tan ti relasyon ta. pangasim. Di mo kumamat aramidan ti kaste kanyak. Pagsaritaan ta kumana ito'y. Saanan? Taamangan no ibagamanan nga orayam pay a makaturpos ti buridek akabsat mo. Sakbay a planuan tati para kadata. Pangasim, Mariel. Di ka kumamat ang dardar sudos. Amo ka sana pudno anapo kawan ti panagayat mo kanyak. Bayam, manipon ita. Rugi akon nga si kasuan ti may papan kadata. Ikanak kumapay ti gundaway. Pangaasim. Tisugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaeman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin patgan mi adumdumngeg. Ti surat ngayon tay drama ita kat nagapu ka ni pagayam tayo a Luisa. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, siyak ni Luisa manipod probinsya ti Abra. Naawisakmat ang nagsurat tapnoy nakiyabkas ti saam amarikriknak iti agdama. Kat patsyak ang makaibati daytoy iti nabalitukan nga adal nang runa kadag iti padak nga ina ti pagtaangan. Manager iti may sa akumpanya ti asawak iso adakkel ti sweldo na. Iso nalaeng taada ugali na adyak maawatan. Kat tapno nalawag ti amin, rugyak nga ruden ti ag salaysay. Bakit? Mangyawat ka man iti medyas ko. Kaya pakialam mo ti sapatos ko. Mabit lang lakay. Parta ka matanay, aldaway. Amo mo tadyak kayat ti maladaw iti opisina. Wan ka di. Oh, ato yung ti medyas kan sapatos mo lakay. Agyaman ak bakit? Ay wan kayam. Mangibati ka man iti pang grocery kan pang palengke. Naibus kami nun ti karga ti ref. Anto iti 2,000. Mga alakay ti karne ha. Saan naman na puro natang tigatangam. 2,000 lang? Katwan,
Apay, kurang ayan ita. Adayo ang akurang Marlon. Manumat laang nga iti magatang na daytoy. Ay kat i-budget mo, Luisa. Anya? Amumot nga awan pa'y sweldo. Pangkaan kan panggas ko lang ang to'y nabati iti wallet ko. Uray saan ka nga mina na mga iti frozen foods. Diyak kayat lagi jay. Karne kung sida ti alam. Di mo kayat angam isumat nga rod ti kayat dagiti anak ta. Basta i-budget mo reta. Kita noan na ti pakaanayan na. Di iso, tigatangag. Alawanan. O sige, tamapanakon. Aldawan. Sige. Sumaruno akmat laang arumwar apaman ang makalinis ak dito'y balay. Anya kay dagita insangpot mo lakay. Nakaad-adumat ti awit mo ang nagawid. Gimbata nga kiti baro as sapatos kan pantalon ko. Ne, katno kagat-gatang mo lang iti baro as sapatos mo, hindi na panalawas. Barbaro pa'y dayjay Naminsan mo lang mat ngayon usar dayjay. Well, hanggang dyan usaran dahil sa sapatos ko. Isublim iti karton na, taytad kuntun ka ni kasinsin boyet. Dumaw dawat ngamin. Isuntun ti pasarabok ken kuha na intun agawid tayo iti probinsya. Pasarabo ko na? Well, Apay, nag-abroad ka aya, tamasapol nga dapay pasarabo ta into nagawid ka. ay kat amumutin na ka diti syudad bakit? Kasla ka mutin nag-abroad no agawid ka iti probinsya. Nang rona, noong nabayag adida ka nakita. Dumawat dalat tayo ti pasarabo. Sa bagay natkit di Inton maawat ko ti bonus ko. Mabantayin to ag shopping. Mangkita ta karagiti nalalaka at t-shirt ken kalugong. Ta isunto ti inayon ta apasarabo. Ipa-Christmas tayo ton kadakwada iti probinsya. Ay katwan angarod. Adakan ka day tamarlon. No iso ti kunam di iso. Luisa! Luisa! Ay, di ka bugkawakasta pare. Kasarugat nagbayag matatatim paluto kapulutan ta pare. Luisa! Martakam, ti paluto kapulutan! Wala kay, mabiitan day toy. Umayan. Ay, kay blood ka man ako na akon pare. Relax. Amumata dyak kaya tiyagur uray pare. Ato yung tipulutan niyo lakay. Unay katabayak mo na yan, Luisa. Itay may paing orayan na itapulutan. Nakabumbuntok kan tumot kami nga gunggunay. Surangkon. Ay, pasensya kan Marlon. Amumot nga do ti aramidag. Inlutuan kan pinakan ko pa'y dagiti anak ta. Inununam ko mga min ati pulutan may sakbay nga na si Kasom na kita nakta. Marlon, Nakababain ka ni Pare Wilson. Awanan yaman na Pare Marlon. Si Kamay. Siyempre, ununan na paibot na kita nakyaw. Ala. Pumanaw ka nito yan, Luisa. Ingay tuloy yan. Nanyaman dararamidan. nasayat mo ta nakariing kan Marlon. Ay, naturasan bakit? Naladawak samot na. Nala daw asasawang mat Marlon. Kat no Sabado ita. Ha? Kastaya. Ne, Sabado gaya mita. Kunak no Lunes ita, bakit? Sabado nga rod. Kasta oray ni sakit ti ulo ka. Nasumpurak sa tinminom idirami. Talaga na sobra ang Marlon. Ha? Agasan man. May turid na pa yan abog-kabugkawan iti sangwan ng ti kumparem. Aya. Awan mo't malagip ko akasta, bakit? Imposible mat adi mo malagip. Kat saan ka pa'y mat unay anabartag edi in-serve ko ti pulutan niyo. Awan nga raw. Awan malagip ko. Lubilang man tabinugkawan ka. Ang mga nadamot niyak na guston nga naramid mo. Inununak laang mat apinakandag iti anak ta. Sakbay nga inlutok ti pulutan niyo. Ngam, isumatan tinang bugka-bugkawam kanyak. Ay kat basol mo mo't gayam. Amumata diyak kayat ti agur-uray iti mabayag. Nang runa kat ada ni Pari Wilson. Nakababain ba't ano pagurayam iti mabayag ti bisita. Marlon, Isu adi ka nga ron na agrek-reklamo no nabugkawan ka. Ngamin, basol mo mo't laeng. Naawatam.
Renson, Zia, agawaan nyo tiyang kunay. Nas ka na masapa tayo magbiyahe. Tani, narigat ni matraffic. Wan, Daddy! Wala di, umayay. Oh, si Kangay bakit? Naisaganam ka di amin na nagitiyawid tayo? Wala kay. Ada amin ng itilugan. Sigurado lang, ngawan na lipadam, ha? Awan lakay. Sigurado ak na ibunag amin ng itilugan dagiti mayawid. Nasayat mo't nga ron. Pag, aguray ka. Oh, payakas na ti pa ng matmat mo kanyak, Marlon. So katamman tabadom. Ha? Agbado ka matitidisente ah. Tay kasla grup-grup abak nang. Saan ka ta kasta kasla ka mat katulungan iti day taasot mo. Anya? Nakababain ka na iti sangputan tayo abisita iti balay. Kita mo tatoy pormak bakit? Puro branded ti suot ko. Ibagay mo mat kuma ati isuot mo. Sana kasta. Ay na, agluto ak tumat lang inton sumangpeta ki Jabalayo. Isu ahus tumat da ito asut ko, Marlon. Ay saan? Doko na ka sukatam. Sukatam. Ha? Ala, in ka sukatan tabadom. Partakam tani, aldamoy. Dahil iti pasarabo yan, te. Nagalok mo't langin ka na kayo iti umadani na Pasko. Ay na, nagsaya at kalakit din ka anakan. Pagyamanak unay, tamalagit na kami apurwakan, tunggal agawid kayo. Siyempre ba't Ante Loretta? Dahil ito mo, para ka ni Uncle Poldo, ante. Kalugong kan kamiseta. Ay na, agyaman na ka talaga, Marlon. Sapay lang humata at adupay aparabor ti dumtengken ka kan iti pamilyam. Awanan nyaman na, ante. Talaga kasta? No, sino ti addaan di so ti mangted? Ba nagapagyamyamanan mi unay kaanakan Marlon. Sapay na kumata di kan to agbalbaliw iti kasta naman nagparabor mo. Tapno ano kami matamayarano di ti kinasaya ti biyag mo kaanakan. Ay kaya tuwan Auntie Loretta. Kas na ko nakitayan. No asino ti addaan, iso ti mangted, ken mangibingay. Ado pa dito kagam siyempre, saan lang mo't adda kayo ti kabagyak? Ado kayo, iso anas ken lang nga pagbibingayan nyo. Ay na, nagsayat ka talaga, Marlon. God bless you more, kaanakan. Sa tinong ay tinanging kabilam ka nagiti ginatgatang ko ako nakapang pasarabok, Luisa. Ada iti karton ni Jay Salas lakay, nakalasin ijay. Ada iti abay, dagiti maleta tayo. Ay kating kaalaanan tanay agsasangputon nagiti tattao. Iwaras ko inton madamdama. Huwag lakay, mabit lang, tamapan ko alaan. Darasama, Wen, unay kan aya. alam pa iti imported nga arak di tayan ti aparador. Tayo ti pasango ka Uncle Poldo inton madamdama. Oh, ato iti arak. Dahito'y mo tinakakarton nga iwaras mo. Adamat hindi ta dagiti candy kan chocolate para ka dagiti ubing. Nasayat mo't nga ron no kasta. Isaganam amin dita tapno day talamang iwaras ng ti aramida inton madamdama. Wen, nakasagana nga rudan amin dita Marlon. Addan dita abay mo. Kat kasano dagiti makan? Naluto ka di aminan? Itasar niyo mo tamangan tayon. Anyat orasan na ang mga mabisinan nagiti bisita. Nakababain. Nanay. Apayan, Luisa. Agsangsangit kamutan. Apay, andat mapaspasamak kun kabalasang ka. Ay, kuha na nang. Didaklat ako man panpansinan. Awan lang daytoy nanang. Tika di panang bugkaw manan ni Marlon itayken ka ti pagsangsangitam. Nanang. Ay na, apay, di ka pa'y laeng na iruam aya iti asawam anak ko. Di mo't kasjaya na sigod, di pa nagsasauna. May kawak lang siguro nanang. Nang runa kat ado ti tao itay binugkawan nak.
Kasla na ba inanak ngamin unay itay, nanang? Ay, malala. Gusto na anak ko. Payapta kasaritak to ni Marlon. Ay, kwa, saan nanang? Amangan no ibaganan tumanan ang nagpulong ak kada kayo. Ay, Bayan yun. saan? Saan balasan ko? Madimot nga agpaysaw tikas dyan ngay naramid na ken ka. Okay lang. No, da kayo kumalaang adwa. Saan ba tanaga daw tinakangag akasta? Dagiti bibisita. Ay, maday, tikas dyan nga ugalid na. Intun bigat gaya mo, ti pa nagsubliyo ijay syudad, anak ko. Wala na. Agbati kayo manon dito ya. Anya ngay nga ron, ijay mat syudad kaya di trabaho. Kaano ngay man ay ti pa nagawid jaw, anak ko. Diyak pa yung may bagana na. Ang amang ano, mabayag manan sa kamin to makaawit. Amoy ba nga ano ti matrabaho ijay. Kan may sana basta-basta ti agawid iti probinsya. Narigat ti agawid no awan balon mo akwarta. Sa bagay mo kidi Ay, wingayam anak ko. Palagipan ka manan. May papanitan niya na. Nakita ngagsangsangit ti asawam idi na minsan. Gapaw iti panang pugkaw mo kenkwana. Ha? Marlon, anak ko, saan kumamot akasta? Mabalin mo mo't akasarita iti nasaya at ti asawam. Asaan abugbugkawam? No kasta, nagpulong man gaya man ti asawa kada kayo. Saan ang nagpulong, anak ko? Siya ka mismo tinakakita ken nakangeg iti inaramid mo. Agsangsangit adinanon ko ijay kusina. Basol na matlaing no apay anabugkawak na nang. Wina, nga mabalin mo mo't akasarita iti nasaya at anak ko. Saan kita mapan mo din bugbugkawan iti kaadwan ti tao? Ay, maibabain mo't ajay tao. Hala, bayan nyo, ta dumawa takto iti dispenser ken kuana na. Nasaya at mo't no kasta anak ko. Di mo unay paspasakitan jay asawam. Taamangan lumaumaken ka, ket panawan na ka. Ha? Ay, ikatum ko matikasta nga ugali, anak ko. Sana nasaya at tikasta nga ipakpakitam nang runa iti sangwanan ti adwa tao. Kang runaan iti amin, iti sangwanan dagiti anakyaw. Anya ti aramidam itabaka? Adu alakay. Aglinisak dito'y balay. Kalpasan na, aglabaak. Apay ka di. Inkanto man ti Jili. Inka ipaw iti-itid ko akwarta. Anya kwarta. Kan, sino ti pangipaw itak lakay? Kwarta ni Benji. Ipawit mo ken kuana ta igatang nakalo iti motor na. Ha? Motor ko ng Marlon? Uy, kasangay na ngamin kano intun umay alawas. Isungag pagpagatang iti motor. Anya? Oh, apay akas ta ti reaksyon mo. Alta ka di parikot, Luisa. Ay, kwa. Aawan, Marlon. Apay akas din ni Daddy, Mami. Ha? Anya hakas jay anak ko. Naimbag pa dagiti kaanakan na iti probinsya, ta may gatangan na kadagiti agkakangin a regalo. Idin to tata kami kanyading ko. Di na pa isaludsudan no, nyamat ti kayat mi. Ha? May salangat text, awag ken chat manipod kadakwada, itit na nadagos. Motor, relo, cellphone, ken nanya pa di ta adawatan da. Renson, anak. Ngam da kami tiyag pagatang ken ko na, ibagana adagos, ngawan kwartana. Unusan, ibagana nangina. Di ka madanagan. Takasaritak tuman jay amayo, may papan iti day tabanag. Ay, saan mami? Amangan agungat tumanan. Amangan may ibagana manan nga reklamo kami. Renson, Nalo kaya mangtad karagiti kakabagyan na. Ngam naiimot mo't katatayo kapamilya na. lakay,
Mangtod ka man iti pang grocery kan pang palengkek. Manay, Ha? kadno kahit itid ko lagi di na panalawas, ita dumawat ka manay. Ay kat aganos ka ata talaga akas talakay. Awan mat na duma apagdawatak. Ken maysa, si kamat nga rot ti ada trabaho na. Di si ka nga rot ti mangted iti maigatang kadagiti kasapulan dito'y balay. Awan pa'y maitid ko awan pa'y matsweldo. Amumot adakkel ti gastos ko iti nagawid tayo. Anya? Gastos kan tumot nga minagastos. Pagtipid ka ba ta? Dagiti lang importante ti gatangam. Sana no anyala ditan ti pangigasgastusam itit itid ko akwarta. Nagrigat kag birok. Marlon, Ibagam ka na giti anak ta, tas sursurwan da ngamin ti agimpen. noy kam iti pasarabo dagiti kakaanakam ken kakasinsin mo. Di mo sayangan ti gatad nga igat-gatang mo nga uray laag kakangina. Ngamnod da kami amismo a pamilyam. Sakitam ti dawatan mi ken ka. Ha? Nagpasarabo kan agpainom ka iti probinsya. Abak mo pa'y tinangabak iti loto. Agkakangina kan puro imported nga arak ti paspasangom ka dakwada. Ngamno dito'y balay. Ultimo pang grocery nga agpaimot lang ka tayo, ihimot mo. Nakaado ka man ako nakon, Luisa. Basta agtipid kayo, kunak. Agtipid kayo, tas saan tayo mo't abak nang. Nawatam. Dak amukan ka, Marlon. Makaumatikas ta nga aramid mo. Makadlawak sa Luisa. Ne, anya ti kayat buasawan, Marlon. Manungal daw na didak kasarsarita dagiti anak ta. Labas-labas ang dakmutlatam diti salas. Kaslaawan tao amakit kita da tunggal pumanaw kan sumangput da. Mapana kon dadi, ada kon dadi, di dapay ko na. Kat kasaritam ngamin idaa. Naglalengdan ngay, tas syakit din ti umuna amakisarita kadakwada. Marlon, sikat ti ama. Rumbeng na laeng nga rod akasaritam ida. Kumusta umat ida? Saan lang adagiti kakaanakan, kakasinsin ken kakabagyam ti kumkumustaem. Ha? Amom ka di agumurgura dagiti anak taken ka. Ay nataan niya kumagapungay, agumura da kanyak. Kasano? Kat di mo mat ida malagip a kumustaan. Imbag pa'y dagiti adda ijay probinsya, tadanda ni inaldaw mo akum kumustaan. Ngamda kami akabalay mo, di mo pa'y masango akasarita. Uray, hi, wano, hello man laeng kuma. Awan pa'y mangeg mi manipod ken ka. Ayun na yan, nagadukat nga artiyon nga agiina. Agkakabalay tayo lang arudan. Alangan ba ta? Ako mustahan kayo pala ay. Marlon, Apay anaskan pa'y aya, ako mustahan kayo. Kat may sabot a balay tayan tayo. ay katno kasta ti kapanunutam. Awanen maaramidak, Marlon. Di ka nga ron agreklamo. Nukunam akas laawan tao ang makitkita dagiti anak mo. Tunggal pumanaw ken sumangpet da dito'y balay. Ngamin, si kamat laang tinangisuro kadakwada no apay akas tadaken ka. Tisugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaeman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakanggan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Ti surat nga intay drama ita ket nagapu iti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan a Ronald ti Ilocos Norte. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak nga ilinged na kumalatan iti nagan a Ronald. Naawisak mat ang nagsurat tapno inak ibinglay tinagbalin apadas ko may papan ken ayat. 5 atawan mi idin nga agayan ayat ken ni Grace idi nagabrudak. Inaramid ko ti kastoy tapno ti kunak ket makaornongak iti usaran mi nga agkalaysa.
Iti unag ti tallo atawan ti panagin na dayomi, makunak anasaya at met ti nagbalin a relasyon mi. Rugyak man nga rod ti agsalaysay, idi nagawid akon dito'y Pilipinas. Kastoy man dagiti pasama. Talaga gaya mapudno tinatamag ko. Ngadon sa bali amang parparagsakin ka. Sorry, Ronald. Sapay ko mata mapakawan na. Diyak laing pagharap. Amaramid mo ti kastoy kanya, Grace. Isumat na gayam. At di mong sungsumbatan tagiti awag kan text ko ken ka. Kaputa naragsak ka ni ti sitong ti sabali a lalaki. Kat tinasakit. Laklakay pa'y iti sangapulo at awan ngam siyak. Ronald, Kaano kayo pa iti dayjay a Jake? agmay sa taon kami, Ronald. No kasta, nabayag gaya mo naluklukwan nak. Saan ka aluklukwan? Di mo't imbagak idikan ka awaswasan tan ti relasyon ta. Gapot na awanan ti panagayat ko kan ka. Ngam ko na nga agsarita ta, apaman ang makaawit ka. Ita, kasta ti ibagam kanya. Inpay kumot amin ken ka. Intad ko amin akasapulam. Impay ko taglaplapusanan na pamatag ko ken ka. Si ka na ang tinagbalin alubong ko ito nagtimano at awen. Yung una yan, takas lang gayam ti subad mo kanyak. Nagsakit, Grace. Nagsakit. Sorry, Ronald. Aklunak abasol ko. Ang panagkunak ka talaga siguro asaan adata tinaituding para ititunggal maysa. Iso asapay kumataawata mong tiga sa tadwa. Lipatin na kun. Kat lipatin kamatan, Ronald. Kastalaan ka di kalakakin ka ti amin. Ha? Ronald, namin ano ka di nga ibagakan ka. Asaan kan nga ay-ayatan. Ni Jake itan ti ay-ayatak. Kat agkalay sa kamin iti mabi. Talagang awanan makalapad pa iti panagkalay sa da Jake ka ni Grace. Agasawa dan na talaga. Wan nga roda. Ladies and gentlemen, may I present to you the newlywed Mr. and Mrs. J. and Grace De Vera. Wow, congrats! Congratulations! Sa wakas, officially, Mrs. De Vera matlangan ti best friend ko. Nabayag nga inururay na daytoy akan nito, Ronald. Wan nga. Oh, dayjay, pirpirmaan dan ti marriage certificate na. Ay na, maragsakan na ka talaga para iti best friend ko. Uy, Ronald! Umisam ka mat, ah? Nagunagmatday tanasan na ay mo, Ronald. Carol. Sa bagay, maawatan ka matkit di ah. Amok nga ay ayatang pailaang ni Grace nga aging gaita. Si kamat nga mina talaga ti imo na nga inayat na. No saan lang nga dimteng ni Jake, amangan no si katikadwa na nga adda iti sangwanan ti altar ita. Carol. Ang talaga akasta ti biyag. Ag-move on kakit din. Naragsakan ni Grace iti sidong ni Jake. Isu arumbang nalaang nga agbalin kamat anaragsak para kenkwana. Wana. Naragsakak mo ikat. Para kin ko na. Carol. Sigurado ka? Wan. Kunak lang araw na. Magsarita kami sakbay ti panagkalay sa laki ni Jake. Inbakan ko na. Respetuhan kan suportarak ti desisyon na. Nasaya at matngarod no kastay. Di kagdana. Amok kan mamati ang amasarakam tumat lang ti babay apud-pud no amang ipatag. Kan mangilalakan ka.
Congratulations, Grace. Ronald, kung naklakit din na saan ka makadaray iti kalay sami kini Jake. Mabalinaya mo tasan. Amumat no kasano ti kinapatag mo hanyak. Iso sana mabaling nga awa na kiti pinaka-espesyal nga daw ti biyag mo, Grace. Agyaman na, Ronald. Oh, Ronald! Kumusta? Okay lang, pare. Congratulations. Agyaw na, pare. Oh, kat sa dinong iti paghanimunan niyo, pare. Ha? Ikay Europe, pare. Austria, Italy, kan Germany. Sa kamin to agpa New Zealand. Wow. So bali talaga tibak na nga niya. Wan pare. Siyempre, kaya kumat, ngay ka iti memorable honeymoon ti asawa. Isuwa talaga, ti insagalak. Excited ako na yan, Jake. First time ko timapan ija Europe. Oray siya, mat. Babe, oh my God. Tas ikaswanta tangi na tumupay bisita ta. Pare Ronald. Sige lang, pare. Mabiit na ang Jake. Oh, apay, babe. Sikapay laan ti mga sikaso kadagiti bisita. Kasarita klabiit ni Ronald. Mabalin? Okay. Mano minutes, di pa nagsarita yun. 5 minutes, babe. Okay. Siya pala nga ron, di magsarita. Kadagiti bisita ta. Ronald, sorry. Amok nga aging gaita. Kat masaksaktan ka pailaan. Grace, pangasim. Di mo ko na nipalagip kanyak na ita. Araramidok mo't amin ang kabailak. Tapno agmubo. Ang mga nukalpasan da ito kat agsubliak mo't langi di Japan. Ronald, Apeng aging gaitakit, agkidkid daw ka pa ilangit ipamakawan ka niya. Kasalamat din, agbababawi ka nakikalay sa kini Jake no kasta. Banag ka saan man, saan ka ni? Gamin, makitak mo ta naragsak kayo doon. Iso aparan niya pa ilaan ko mati pa nagsorry. kaya't ko lang asiguraduan na talagang okay kan, Ronald. Siyempre, saan? Amunday ta, Grace. Ronald, Ang amok nga awan sa bala tulungan na. No titi, maging okay ako matlahan. Ayong gaya. Agyaman ang iti wedding invitation mo, ha? Imaya, tapno may pakita ka nakasagana ako na mga awat iti napasama ka data. your presence is highly appreciated. Thank you so much. Agyaman ak iti amin, Ronald. You're always welcome, Grace. Best wishes. Enjoy your life with Jake. Kat no, kiakton iti 100%. Mabalindak tumutan nga alaan nga agbalin aninong ti anak kayo. Sigurado ka kadi iti dayta desisyon mo, Ronald? Wan karon. Agsubliak di Japan. Tapno may liwliwag ko tinapasama kada kami kini Grace. Sa bagay, gusto mo't kiti dayta desisyon mo. Katsapay lang ko ma, tagsublin tumatlaang ti sigod a Ronald, anaam-am mo. Agyaman nakiti kanayon na parang tultulong mo kanya karon. Pinapudno na. Jak unay narik na tiliday. Iti napasama kada kami ti best friend mo. Gapu iti kanayon a panangan andingay mo kanya. Anya ka kadi, Ronald. Awan anyaman na. Maragsa ka na ka makatulong kan ka. Kan ar-aramidik ti kastoy, kas panagkid daw kumatlaangan iti pasensya. Gapo iti inaramid kan ka ti best friend ko. Amok nga inayat mo na iti gayam ko. Iso na lang tadimteng ni Jake. Jak magkidi babalaw ni Grace and then napasama kiti relasyon mi. Talaga siguro aday ti plano ti Diyos para kada kami.
Talaga siguro asaan ada kami tagkagasat. Iso kas di tinapasamak kada kami. Ronald, Nagkasaran ti best friend mo. Makitak matanaragsakan iti sidong ni Jake. Iso nga on nga rodan ti rason. Tapno pagtali na adagpay dito'y puso. hello? Hi, Carol. Ronald? Siya nga Rod. Oh, kumusta kan? Sa dino ti ayan mo ita? Dandan ni di ka na hibusesan At kita dito Canada. Hanggang planong tayo gawin dito Pilipinas. Tapos nagbakasyon. Wow! Ay kat nasaya at ata nalagip nakpay. Kalpasan ti 5 atawan adi ka nagparparik na. Oh, good. Kumusta ka matin, Carol? At ka din ang asawam? Awan pa'y nga, Ronald. As in, single ka ba'y laeng? Kasta ka di? Yes na yes. Diyak pa'y laang mat nasarakan ni Mr. Right. Okay lang. Tanapintas matlat ti karir ko. Imbang man, nakalagip ka mat nga agawid dito'y Pilipinas, Ronald. Siyempre, kaili ko mat ngaminan di tayo. Good decision, bro. Maragsa ka na kamakaam mo nga agawid kan nga agpaiso dito'y Pilipinas. Welcome home, Ronald! Hi, Grace. Ronald, nagawid ka gaya man manipod Canada. Kumusta ka? Daytoy, okay lang, Mad. Sika, kumusta ka matin? Daytoy, okay lang, Mat. Ang naklaatak at talaga iti isa sa rungkar mo, Nakaamuang ngay adito iti balay mi. Sino kumapay ngay? Kat tibis friend mo, Kasta ka di, imbag man tanalagip nakapinasyar. Kunaklakit din no nalipatan na kon. Mabalinaya mo ta kasta. Sika ka di pa iti malipatak. Ang api ang nagawid ka ngagpaiso, ha? Sigurado ak anapintasan ti biyag mo iti Canada. Saan mo't nga amin ka nito kat naragsak ti biyag iti Canada? Siyempre, naragragsak latamat pasyarang mo't ti lugar anak kaya nakam kan makalam. Sa bagay, ang agsubli ka matlaan ka DJ Canada? Uwan No kasta nakabakasyon ka na ang gayam. Aginggat ka ano nga iti kaadam dito Pilipinas. Nabayag siguro dito 6 months. Masapul hagsubli aki di Canada. Tapno, maminting ko ti residency required para ti citizenship ko jay. Kasta ka di? When? Mabit lang nga ron ta mga laak iti meriendaan ta. Kabayatan ti panagsarsarita ta. Sige man nga Rod. Tani, kaslaado ti pag-istoryahan ta. Kumusta kayo matin ka ni Jake? Okay kami lang, Mat. Kinapuno na. Ato istorya ni Carol kanyak. May papan kada kayo kini Jake. Ni Carol at talaga nakaun-unamanin ang nag-istorya ti Loka. Pudno ka niya, saan kayo magdani iti anak kini Jake, Chris? Wan, saan kami ang maadan iti anak? Gaputa da diferensya ti matres ko. Isong agbababae matanda asawam. Kasta ka din. Saan ka napagsaritaan dita, Ronald? Nuluklukwan na katasawam. Apa di mo pala ang sinaan? Saan mat akas tala ang kalakana ti amin, Ronald? Agasawa kami. Nagkasar kami. Kan may sa ay ayatak ni Jake. Grace, saan mo adisip ti kastangar aramidan ni Jake nga? Iti kasta ka sa saad mo. Naskan lang kumaamas ayatan kan ipatag na kabay. Saan ka takasta saksaktan na ka? Ronald, Rabang nalaan ko mga irespeto na mati kinababaim. Sana gaputa saan ka makaanak? Kat kastandar aramidan na ken ka?
Dahito yan ti kararagsakan nga daw iti biyag ko, Ronald. Thank you for loving me. Siya turong bang agyaman kayong kakaro. Ngamin, kamodyanan na. Inaklon nak mo lang ngayon. Siyempre napanunot ko ngamin, ngawan matan ti rason. Tapno ibay-bayag ko pa iti panangaklon ko kan ka. Ang mga ibawing mo pa iti sa balit. Sayang mat. Onya? Nasaysaya atan ngay naklon ka adagos. At least, maibagak ako kwakan. Awanan makaagaw pa'y kan ka. Di ganito pula sa babawi, ti panangaklon mo kanya, Carol. Hi, Carol. Oh, Grace! Hello, Ronald. Hello, Grace. Oh my God, Bes. Agtugaw ka. Saanan, Bes? Adda nga min sarakak a kliyente dito restaurant. Kasta ka di? Wen, Bes. Oh, kumusta? Anya nga iti madamag. Well, napintas adamag, Bes. Anya dayta, Bes? Nobyo ko ni Ronald. Nobyo mo ni Ronald. Kunam, Carol? One best. Kasta ka di. Yes, best. Sige agsi arak labit. Kaslamat imat ng tiyan ko. Ha? Okay ka kadilaan, best? Uwan, Bes. Okay, aklaan. Medyo madila ang tirik na. Hello? Hello, Grace. Ronald? Kumusta ka? Okay ka din, Tirik Nam? Uwan. Okay ako, Ronald. Nasaya atan tirik na. Iso na lang ang tamalmaldayak kita. Ngamin, agmay-may saak lang dito'y balay. Kasta ka di? Urayan na. Umayak di tayo tamat lang. Ay, saanan, Ronald? Amangan mo makadisturbo ak iti happy moments yung kini Carol. Anda kita dito'y balay. Itay pa nagawid ni Carol. Umayak di ta. Urayan na. Sige. Sikat ti makaam mo, Ronald. Oh, mangan ka lang nga mangan, Grace. Agbusog ka. Agyaman na, Ronald. Talagang inasikaso na itang aldaw. Sa bagay. Kastoy matikanayan nga aramidam ili kanya. Basta masigurado ka lang nga nasayati ka sa saad mo. Okay ako. Kampante akong amang panaw ken ka, Grace. Ronald, Ang di mo rubang tagdala na idlatan dito unag ti balayo. Nas ka nga iliw-liwag mo matrik na. Rumor ka. No kasapulang nagtrabaho ka manen, aramidam. Iti kasta, may liw-liwag mo ti panang luklo ko ti asawam ken ka. Panagkunak, saan na ka nasubyanan pa ni Jake? saan, Ronald? Di mo kumamat ibaga ti kasta. Uray balibaliktad ang pa'y tilubong. Asawak latta ni Jake. Grace, Marikrik nak ngagsublimat lang ang itidanak ni Jake. apay ay akas tala unay ti panagayat mo iti dayja, Jake. Kat agdadata lang arudan aluklokon na ka. Agriing ka kuman iti kinapudno. Adi na kan ay ayatan ti asawam, Grace. Ronald, Lipatan mo ni Jake, Grace. Saan nga iso ti lalaki aparaken ka? Oh, apay akas na tilangam, Ronald. Kasla, di ka makaid na Ha? Kuha, Carol. Pampanunutak lang amin ti na ibaga dagiti dadakkel mo. Ti ka di may papani ti panagkalay sa ti kayat mo asawan? When? Apay, ada ka di parikot? Saan ka di pa yan nakasagana? Ibagamlaan, babe. Sa anak mat nga apura. Saan magngiti kasta, babe? Kay kulay nga planado ko mati amin. Narigat nga min tagdardara sulos no may papaniti day tabanak. Okay. Maawatan ka, babe. Di ka agdanag. Takasaritak da papangken mamang. Ibagak kadakwa dati na pagsaritaan ta. Ronald, pangaasim.
Tamao din daytoy ayo umay mo dito'y balay. Ang mga nadda makakitakan ka, kat idanon da pa'y iti asawa, wano kin ni Carol. Kinapurno na. Yak pa'y lang malipatan tinapalabas ta. Ha? Anya ti kayat mo asawan, Ronald. Ay ayaten ka pa'y lang naging gayta. Anya? Ronald. No saan naklaan ngayon sukat kin Jake. Sigurado, naragsaktay tan ngagdenden na. No siyak lang kinagbaling asawa. Jak tupulos aramidan tinaramin ni Jake keng ka. Ngamin, si kalaeng ti babae nga ayaten kan ipateg ko aging gat at si bibiyaga. Ronald. I love you, Grace. Ronald. No manugod ka. Saan arumbang daytoy? I love you so much, Grace. Amok nga. Gusto ni Ronald. Pangaasim ta di mon baliksan pa'y dagita kanyak. Adda na asawa. Kat nobyang matan ti best friend ko. Mas deserve ni Carol ti panagayat mo ngam iti siya. Grace. Naragsaka kon iti kastoy a sitwasyon ta. Kat kidawak nga aging galangan ko malitoy. Saan ta kuman nga agaramid pa'y iti may kaniwas. Pangaasim, Ronald. Nadamag ko a plano yung gaya man tagkalay sa akin ni Carol. Danyay. Uwen. Iti kasta. May kuyog kumata ni Carol ang mapanidya Canada. Naimbag kayo pa'y. Naragsak kayon. Grace. Di mo't na ibaga akong ngayon ka. Amamait nga aging gay takit. Si kapay lang tipit-pitik to'y pusok. Amom, Ronald. Nasaysaya at siguro no umadaywa akon kan ka. Ngamin, diyak kayan ang mapadasan ti best friend ko ti pagdaldalanak kita. Oh, Grace. Ronald, diyak kayan alukom ni Carol. Ay ayatan na kaunay ti gayam ko. Iso apang nga asim tadi mo ko mapaldaangan. Panawan siguron, tapno lipatan tan ti tunggal maysa. Inaramid ko mo't amin nakabagilak. Tapno lipatin ka. Diyak mo. Ano apa diyak maramid. Sika ka na yung taday ti puso ken panunot ko. Sika ka na yung ti malaglagip ko. Gaputa ka na yun na amakit kita. Sana bale. Into na da kayon iji Canada. Patyak ngagbalinan an anayas ti amin. Ikarim kumakanyak nga ayatam ni Carol. Iti nalablabos pa'y ngam iti panagayat nga impay mo iti kanyak. Grace. Ikarim kanyak adimon tupulos lukwan. Kan paldaangan ti gayam ko. Pangaasim, Ronald. Sige. Ikarik day taking ka, Grace. Arami ka amin nakitaw mo. Agyaman na, Ronald. Kat ulit at manantag daw iti pamakawan kan ka. Sapay ko mata mapakawan na. Agyaman na iti pamatag nga impay mo kanya. Nga uray kasyatin subad ko kan ka. Kat sapay ko ma, tagbalin anaragsak tibuklan yun to ang pamilya kin ni Carol. Manumat atawan tinapalabas sakbay analipatak ni Grace. Inkarigatak alinipat kat inpamaysak ni Carol aging gaan addaan kami iti anak. Kat ininot anak kamubonak. Pagyamanak unay ti Diyos ngamin di na inpalubos nga agbasol kami kani Grace. Ita addan dua nga anak mi kani Carol kat adda kami ita dito'y Canada. Damag ko ang nagsinamatan ni Grace kani Jake kat adda ita ni Grace ija Italy nga agtrab-trabaho. Saan kami man ang nagkatuluyan ka ni Grace, amok ang naragsak daytoy para kada kami iti best friend na. Daytoy man tipadas ko ajak tupulos malipatan. To'y pagayam mo, Ronald. Ken ka pagayam, Ronald. Ammo ti Diyos no anya tinasaya at para kadagiti pinarswana.
Addaman dagiti tao a mapukaw iti biag tayo, panunutan tayo, ngay ti umno nga oras wenno panawan, ket ipaay metlaeng ti Dios ti tao, apud pudno a mangayat, mangilala, ken mangsuporta kada tayo aging gattong palbiag. Alakastan pagayam Ronald ket pagyamanak unay ti kapanagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangan.